ناوي هبالي مدرسة وين tac ok ouais Juliette j'étais دقيقة متى وين تمام أستاذ. Bienvenue Juliette. Merci. Est-ce que vous me voyez ou j'ai pas mis ma caméra là? Alors on te voit pas. Ah là on te voit. Okay. Alors, c'était au tour de qui déjà? Alors, maintenant on va. C'était le tour de Baran, mais Baran n'est pas là encore. Donc on va faire la conversation avec Agit. Ok? Ok. Agit Karamik. Salut Julien. Salut, Agit. Je ne sais pas si je prononce bien. Si, c'est bien ta prononciation, Agit. 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 Comment allez-vous? Ça va? Et toi? Je dis tu, moi. Ça va bien, merci. Enchanté, Julien. Enchantée, Agit. Est-ce que tu travailles? Non. J'ai fait du télétravail à distance pendant une. Mais maintenant, c'est fini. Oui. Tu as compris ou pas? Je comprends. Tu as compris? Oui. Et toi? Oui, je pense qu'il a compris. Est-ce que tu travailles? Oui. Je suis boulanger. Tu es boulanger? Ah oui, donc tu travailles. Oui. Tu te lèves à quelle heure le matin? Moi, c'est 3 heures? 3. 3 heures? Non. Bah si, un boulanger, ça se lève tôt. Hein. Ah ouais? Ok. Agit Beji, je me lève à 3 heures du matin. Je me lève à 3 heures du matin. Je me lève à 2 matin. À 3 heures du matin. Je me lève. On s'est accouché. Vous continuez. Agit Karamka, donc. Tu peux dire. Où tu habites? J'habite à Deuil-la-Barre. Et toi, où est-ce que tu habites? Je habite Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, c'est où? C'est au sud de Paris? Oui, Choisy-le-Roi de Hawaï. Alors, je pense que là, on a un peu coupé. Denga, je connais l'idée. Denga, Karabarki, était en Sakini. Agit, quand voilà ma personne, good, je télétravaille. Je télétravaille, en tout cas, on télétia télévision, يعني سر انترنت الخامة. ظنيت شمك جبالكم منكم على ذاك على الدربة، منكم على هذا الدربة هذا إيش. السر انترنت الخامة. أجد كاريج أنا بيجي جكينج فويا تو السر انترنت الخامة.
Depuis quoi tu travailles? Tu télétravailles. Hein? Tu Depuis quoi où tu travailles? Internet. Depuis quand? Oui. En fait, j'ai arrêté de télétravailler depuis une semaine. Ok. Mais avant, C'est vrai. j'ai Oui. télétravaillé pendant une semaine. C'est compliqué. Ouais, je vois, je vois. أجد ديسا ببرسا بيجا كازارو كده هنا أو بيجا تزوجي صدقني ناي ممتع. جرا بيجا تزوجي باش بيجا زارو كده هنا جواب بيجم زوجي. Marié. Tu Juliette, tu maries? Non, je ne suis pas mariée. Et toi? Suivant. Oui, je suis marié. marié Marié. أجد بيجا شكون بيجا زارو كده هنا Euh, tu- Gökhan تيجا بيجا زارو كده هنا Les enfants, Il y a les enfants. Non, je n'ai pas d'enfant. لازم شوكي زارو كي يعني رازو كي زارو كي هنا جم زارو كي هنا. sorry. Ok. Tu as des enfants. Tu as des enfants. Zoro Ketahana. Tu as des enfants. énorme. Ok. Non. Ok, très bien. Tu as des- لابد تكون بطاطا بخش. Ok. Agit normal Fransızca da pır başa. Yani ne zaman tuçma nikari ana kısa veki. Mesela jera beje disan pırsa gibi pırsın. Beje bira denk bisegne ev denk bira bisegne محمود دنگی کمال دقت نه دنگی او زیده دیدن Tamam. Ama denge evici şu denge agizi şu bavarkim. Agit vengi Mahmut. miyano. Evet, dengi tiyano. Tamam. Agit vaj agit tıçma kısan o ki ya. Ya والله Tırneş savaş gene. ne zaman? Abi tırneş gene. Çünkü evet. Yani zon gramer niyo. Zon gramer niyo. Ama pratiku. Okey. Agit vaj evet to esto. Arabe to esto. Tu as une voiture? Oui, j'ai une voiture. Et Tu vas toi, vite? Non. une Ferrari? J'ai pas compris. Est-ce que tu as une voiture, Agit? Non. Non, j'ai pas voiture. Une voiture. D'accord. Tu Ok. prends le train? Tu prends le train, Agit? O zaman sen ne zanım?
يعني تسواري ترين دبي ده تقول عربة مثلا tu prends le train. Le bus. Le bus. Ah, ok. Le bus. D'accord, c'est fini pour Agit. Là maintenant, Merci beaucoup, Juliette. maintenant c'est Baron qui parle. Baron Karakan. Salut, Juliette. Salut, Baran. Comment allez-vous? Ça va et toi? Merci bien. ماما صدق خديت مرة بيجي شبه برسم زغوريا برسم يازها نكرر. تمام. جرا بيجا كان حب هوال انتهنا بيجا هوال انتهنا كوكو اري بيجا كان حب. Juliette, combien des amis? Combien des amis? Combien j'ai d'amis? Oui, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a voulu dire, c'est ce qu'il a voulu dire. بنات انت هيا ما قلتش بقول بيشي ببرسا كوبي هاول انت هنا بي ببرسا واش بقول اري هاول معنا بيجي تشان هاول انت هيا انا دفيت بيجي هاول انت هنا بيجي هاول انت هنا شو برسي. Tu as ton ami? Tu as des amis? Des amis. Tu as des amis. Juliette, Oui. tu as des amis? Oui, j'ai beaucoup d'amis. Et toi, tu as des amis? Oui, beaucoup des amis. Tu as des amis en France? Non, en France, kurde. Kurde. Ma copine France. Ta copine est française? Française, oui. Super. Eh bien, tu vas aussi avoir des amis français. Maman, ça tu veux parler? اگر هوالات فرانسی به هوالات فرانسی دن چه ببین باشه انا دیسا پرسا که مگو تاجی نپرسیا دنگو چند حق هوالات دهنه توی چا بیجی چند حق هوالات دهنه Combien tes amis? Non, combien tes amis چه نابه مگو combien de combien d'amis combien d'enfants comme ça مگو tu as combien d'amis T'as combien d'amis? voilà هبقى راحات جمعات بليل أنا برسي راحات t'as combien de voitures t'as combien d'enfants t'as combien d'amis كان عربون انتهنا كان عربي انتهنا كان عرب زورك انتهنا أنا برسي راحات أنا أقصد يومي بقاربة بس أنا جملة كشتري بما برشتري بالجزاء تي أنا جيل برسي تي بيجي كان حب هون انتهنا باش تي بيجي كتاب انتهنا بقول كتاب معنا تي بيجي كان حب كتاب انتهنا كلام كده. Juliette, tu as lire? J'ai pas entendu. برا مصطفى جمال سال راسك مصطفى كم بيجا جي برا جي ببرسل بيجا كتاب انتهنا شهانة ما مصلح؟ جرا بيجا كتاب انتهنا كتاب. Tu as un livre? Tu as 2 livres? Des livres. J'ai plusieurs livres. J'en ai plusieurs. Ok. مصطفى بيجا كومبيان بيجا ببرسل بيجا شحال حب كتاب انتهنا. Tu as combien de livres? برا. J'ai 30 livres. Oh, 30. super. Ok, super. خالد رمضان داخل كان تقدر شيء نو بيجي
déjà تهنك برصة ببرساج جولييت تجرى دبيجا ماجو كتاب ماجو هافون بيجا تشرح عربي تهنا خلال رمضان خلال رمضان دايما خلال رمضان Je parle pas, mais fâché. Pourquoi tu parles pas خلال رمضان Fâché. Il est fâché. Je suis fâché. Fâché. Pourquoi tu es fâché? خلال رمضان tu aimes pas la conversation صفاتي حزنة ok Avant. Avant, oui, mais maintenant, non. ok donc avant il aimait la conversation mais là maintenant Mais il maintenant, terminé. c'est terminé Tu veux pas parler avec moi? Oui, parler, désolé. خلال رمضان est sous le stress. Oui. Pourquoi tu stresses? Pour le virus, pour les enfants, tous les beaux pour les lois, les Turquie. Voilà. Problème politique. Problème le politique, problème le pas bien parler le français, Si. le travail, tout bloqué, tout. Ah oui. Ok, جماعة ساعتها ما خوش درس كي باش بو صحبتها ما خوش بو قالوا فرصة وهنا حتى فرا تشتكوا فهم ناكر يونجي أجر فرصة وهي هذا جبنا جولياتي ونتقارن بيش Juliette, désolé, Juliette. Tout-même, on l'étudie. Oui, j'adore les études. Et toi, est-ce que tu aimes les études? Oui. Tu as fait des études? On a appris la forme étudiée. Si tu peux reposer la question avec... Magout, j'ai étudié, j'ai eu mais de qui? Ah non, en fait, il a voulu dire, est-ce que tu aimes, tu nous aimes, tu aimes les étudiants? Bah oui, oui, je vous aime bien. مش يقول ترشتا حزبكين قالك بتمام كيف واشتم تمام بيجا ممنون تشا بيجي آره رمضان حاجه دیگه چوا بره خوی دادی کی از پریسا کرسی رو نشتم زکی من هیچ اوكي اما بيجن ام ممنون و ام جدا حزدك يعني عم بيجن كيف عم اشترطي on est content يعني ام ممنون on est content et on t'aime bien Juliette. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime bien. Merci Juliette. Merci Juliette. Enchanté, t'es très gentille. Toi, tu es drôle. دبي تشزاني خلال رمضان دبي tu es drôle tu comique دبي جا
Est-ce comédienne? Personne qui حركتي. Avant aussi, j'ai comédienne. Non, drôle, drôle. اوكي جمعت تمام ساعات واخوش امي بونطا لك نوبل بزن والله Juliette, merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous. Et au revoir. Merci Juliette. Merci, Bye Juliette. bye. Au revoir. Au revoir. Non, Moustapha, Au revoir. Ciao, حتى بونطا لك à bientôt. À bientôt.